Boum. Watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une message très important, urgent. Ikao rija jirambe zanyumeni. Wakati kao mikafanya message mbili par jour. C'est impossible. Yohamba yo urgent. Ngi wakati kao mufanya message abili usiku. Watukufu do ujabanu relaxe zero zaho wa Komoro. Badala ya rishemeza usiku wa leo nana wakomori wengi washemeza hasibabu denkodo ilo Sudan. Wakomori watukufu uzade shari johanza o wana wakomori waloiho Sudan wahe warongowe hamadeli wakarongowa watranquilize ze famizaha. Wakati kao riparsa uzade ha intervasio zafanyishiha nana nizo rafanya riparisa makalima ya ushahidi ikao hezerongo ikao za huwa nyanyasi walo Sudan ava sarzambao ikao ngarbeshelo marahaba au kabati longo njema hamado veshela marahaba iyo devoir ya hao shabanda iyo devoir ya daula kena utsonga kakarwa veshela marahaba au karihe abantu heze tambu za huwa nyanyasi waonao ze kabila zindwajina na zindwajina wabahiziwa watao harmenko de lo Sudan harihe abantu lirongowa hariparisa uthibitif hariparisa zanyumeni za huwa nyanyasi wa jundao iho Sudan bomnyezi mga juwa hifadha haonti pia partage le direct nana ngabo zanyumeni ezanyumeni hindu wanyanyasi watimizi 200 quelque à 300 walo iho Sudan abasari zamba wa Komoro watukufu wasawa regroupewa ngo bahanu wazima wajuka utulo harma mabus wabewa iho Egypti ikao bandari Paris sazerongo za nyumenizo he message ikao raifanya na intervention raifanya mruju ufanya intervention watina kaudea rifanya intervention ya hatu waishia shakarnamba ukaya wazifanya hasibabu de intervention ya hangu no Rijuha rishemeza Mwenyezi Mungu ajua hifadhi wanyanyasi walo à l'extérieur yani walo Sudan walo Maroc walo Tunisie walo mopia Mwenyezi Mungu na hifadhi shado mwambia ni ukaya zanyumeni bwa Komoro zanyumeni wakati kao wanyanyasi walo Sudan abasar zambao idaula ya Komoro warenge ze charge na ze responsabilite bada yo devoir yao waunjili ya wazima pia nana ngasina wanyanyasi wa Maore wa nationalité français ngwa aussi personne yesi personne ye mfaransa kaja warenge ya charge alhamdulillah si wangu wa wazima si wangu kuhanzana si wangu wa damu nzima zitushe wanyanyasi wanazuoni waloiho Sudan ikao wakawazima dauna nyanyao wa Maore ikawa wanyanyao wa Maore wao ngwa aussi personne wa nationalité français ye mfaransa kaja warenge ya charge watsanganyi hadonu wanyanyao wa Komori nana wanyanyasi wa Bushi waloiho wanyanyao wa Komori wa warenge wa unjilia na donao kumkuwa ili wahunga solution wakewazima donao ili wavuke iyo ni heli ya mko wazima bravo Mwenyezi Mungu na ritsanganye siti wangu wa umanishihana ikadaula na udaula ngwama nao hauro hombi yoke za lulu wanyanyasi wa Maore si personne wa Maore wakai ho Sudan wa nationalité français warengwa wazima wa Komori abasari zambao wa unjili wa wazima donu wanyanyao wa Komori wajoka uhenda iho Turki iho Egypte ici à Bangui, je te respecte. Nous respecte Bangui, je sais pas Bangui, je sais pas quoi. Gamambongo ka kutuzi juwa. Gamambongo ka kutuzi juwa. Wongo jodo kanga we Maore yabo tout va bien. Wa Maore wanga wale hunu Faransa wasufure watabia au mtugwa bango za kibatani. Watsugula la maze park na vinyo na ulataze kaseta maze park na ujue armambo alafunga armanga wa cinema. Yode bana rajaba nushukuri ya uze juhudi bandari himi rishemeza nushukura ze juhudi
alhamdulillah bwa Komori rihungu uzade wa huwa nyanyasu wa lo Sudan ikangwa wadzima na 6 personnes ya wa Maore wa nationalité français ikaw ye mfaransa kaja shughuli hanao ye mfaransa kaja fili hanao wa Komori wa warenge ngwa wadzima bada ngwa joko wandu wa wadzima. Bravo, longue vie à vous. Zedwa ruomba o Mwenyezi Mungu amvukisheni. O wanyanyasi abasalzamba ikangwa iho Sudan. Ngwa jihundo wadzima oti pia. Wajile grupe wadzima oti pia. Ye daula ngwa wadeplasa huenda Egypti. Mwenyezi Mungu na jeluka yanabia hanabia kweli. Hauka wodhwa maana. Wotsi Mungu tatone. Yode banera juhanzo wanyanyasi. Walo Sudan. Waheye. Warungowe. Watulize ze famiza hao zero. Waritulize zero. Haukaye formation nga mwito avant rahao jarongowa. Ya ukaya abasar zamba o. Wana wakomori watimizi 200 à 300 personnes. Wasangwa wadzima. Garobu Mwenyezi Mungu kwa sa. Wati pia watsanganya wa wadzima. Haukaye abasar zamba wahanti wa wadzima. Ili wajiwa tularumama bisi wabiwa Egypti. Yode intervaso zafanyishiha. Rombo Mwenyezi Mungu ya ukaya mgugu juwa hifadhi. Nana wanyanyasi wa bushi. Riludiri mwambia nika wahundri haiho. Wa Komori wanazioni wa warenge kwa wadzima dao nao. Wa uzade. Nana wanyanyasi wa Maore. Hukanga wanadamu ikao vrema wa bizarre. Yekaramba Maore ya wango paradi. Izo dizo ni wasamje fekelio. Yekaramba Maore ya wango paradi. Yekaramba Maore ya deja wa Macron. Gawa Maore wenjwa no Faransa banu wa Galileo. Na mletsema tani hanyu. Babanu mimi gamjujo usaidia Maore. Maore kujujo usaidia. Gamjujo usaidia Maore ansaidia. Banu karamba Maore yabo yoti woti mlulombe boni. Yoti do paraji. Mletsema tani za hanyu. Gamfanyoma banu bande aramba Maore yabo deja wawa. Warahara swafi. Yabo wao kwa tiharu matambu. Yabo wao ngwa nsho harmazi hashelemu. Yabo wao ngwa konsidero hama wafame hunu Faransa. Gari viveo pia sawa. Hunu Faransa. Ketina Maore, ketina Mgazija, ketina Mumali, ketina Mzuani. Yabo leo kayamba wana sita wa Maore. Ikao ngwa yuho Sudan. Gwa wadzima donu wa Komori. Wa Komori wa warenge gwa wadzima. Beda ula Faransa kwa jawa okipe. Kwa jafili hanao. C'est pas une question ya ukaya. Yabo Komori ngwa haju hana mayote. Gani haju hana Komori upando wa heero. Sha upando wa develop masima maskini ngabo masakri armenti. Ngabo parmenti she Komori hatu ikatsiro. Hai, bonyi mrede nyinyi. Hinu wakati juamba mayoti. Yabo vraiment c'est au paradis. C'est un problème. Comme kana dumado kamara kone samaranti za sinema. Baba nusiriza yabadzima da sinanyi. Singa sinada muzima. Kabati Maore ulo Faransa ika katuli banyuba. Kabati Maore ulo Marseille katuli banyuba. Kabati Maore nge Paris katuli banyuba. Soti pia ngane shio sawa. Kaitia ukaya we Maore ngu favorizo hana Mgazija. Tukaka we Maore ngu favorizo hana Mzwani. Soti pia ni mlugu libo. Yenyubeya. Soti pia ni mlugu saidwa nila kafu. Soti pia ni mlugu hundoze ed. Yapo mtije mdori remea. Bagasi vanu hamahaba na nyanzo. Na unanya na uwanzani. Natiza sinema zani. Bagasida sina nyunu. Gabunu heli wandu wa nshio. Ele Mgazija heli ya nshio. Ele Mzwani heli ya nshio. Ele Maore heli ya nshio. Hunu Faransa ya Maore tukaka ngo 7e ciel. Ye Mkomori nge amba. No. Hai. Bahata singa resho sawa ni wazungu. Uwenyensi. Uwankudu garashoda sina hunu Faransa. Kabati ulo favorable. Ufavorizewa. Soti pia ni mlugu libo lokasyo ya. Soti pia ni mlugu roze ed. Soti pia ni mlugu tapala hundo mbandu ya. Soti pia ni mlugu libo nyumba. Hai? Kamkaravi maranti ze batanizanyu zenu. Bagasi unu Faransa kabati Maore ufavorizewa na ida Faransa. Kaya Mkomori ngudulumiwa. Soti pia garensho sawa. Hani mlugu la londa ni hai. Hani mlugu ngulwemba vya ngunda. Hani mlugu fanyemba zahaliwa. Kabati Maore yamba ngulibwa menji. Ye Mgazija ngulibwa mbabitete. Kabati Maore jwamba ngulibwa 5,000 euros. Ye Mgazija ngulibwa 2,000 euros. Hau ye Mzwani ngulibwa 3,000 euros. Bansaba mluna ngugu za kibatani. Gasi vanu hau fereshi wanyanyasi. Badala abasari zaba wasawarengwa pia. O wana wa Komori walo Sudan. Wale grupe ngo wadzima. Nana wanyanyasi wa Maore. Msone ye Maore Suda hajufanya. Hajuhenda ya some. Ye Maore Suda hajufanya. Hajuhenda ya some. Hai.
Vanu kena utsuka kama maore bada gena nationalité française hau kana uda klanosio. Hau kana uda yasoma. Nyezi munarpune shari. Chohuana de mwalu bizarre. Ye maore ibe ikenge na nationalité française. Ngujo henda yasome ya njeze nation. Ye mfaransa ulo faransa yo deplace ende Rusi hende yasomo. Yo deplace ende Marekani hende yasomo. Yo deplace azungula armeduni hende yasomo. Yo ti bizarre kama maore gena nationalité française ha deplace ende yasome. Yo demana na mwabeni kangabo wana wa maore walo yuho Sudan. Yuho walo nkodo gwa wakomori wa warenge gwa wazima daona o bade mfaransa katswa okipe 6 personnes ya wanazioni wa maore walo Sudan. Narabe masha Allah. Narabe masha Allah izudi zuranza o watido karohombi. Ngabwe mgazi jamui, ngabwe mzuani mwi, ngabwe maore mwi, ngabwe mumwandi mwi. Ngabwe mgazi jamwema, ngabwe maore mwema, ngabwe mzuani mwema, ngabwe ye mumwandi mwema. Kabatu lo parfait. Kabatu lo parfait. Ye parfait mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya bole obanda tujabana rabe masha Allah. Daiwa nyanyasi abasari zamba wa Komori walo Sudan waparehani ha solution. Gari shukuri yao. Rihimidie Mwenyezi Mungu. Babasari zamba wazima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirakawishi ye mizinga. Nezebali za kaulila. Rikana hamu nwanyanyasi walo Sudan. Abasari parisa za nyumeni ngarilinda wowo waheye wahakikishe walo Sudan. Wabezo turamu ya haba kweli. Hauturamu ya haba nrabu. Haukazinti ziparisa haju. Demana na jabanu nrongo wao. Uko wanyanyasi abasari zamba a 200 à 300 personnes. Gwa wadzima. Waunjiliwa. Na singwa wadzima na wanyanyasi wa maore. Alhamdulillah. Shangu juna maore yabu ya sikitu homu wa badaramba. Gabwa wanyanyasi wa maore wa junga wiho Sudan. Ye mfaransa kajajo kipe nao. Shaha. Uwa kumadu wa warenga wali wadzima. Gujunga wa maori watu makara. Ijo kirinda. Vangabora sistema di mfaransa wai. Vani mfaransa hata walia. Zinti za Afrika. Shaye rasisti. Haukaya ye mfaransa mkudu. Ye kange mahali yu ekipewa. She mfaransa mudu yu neglijewa. Vanusi wa kumuringa suwenji unwadu nazi nationalite wa faransa. Shao origini komoria. Ya wabua tukofu. Na rihimide Mwenyezi Mungu. Bawodo mko wazima riwanzao. Ye mgazi jao jo hunri ha al-exterieur. Haunoma na maure utabishiwa. Ya uhime ya mwanilie. Ye maure jo hunri ha larinyo. Ya one mgazi jao utabishiwa ya mwanilie. Baharu mbalibale wa administratifu. Si wangu wa wazima. Raranza rakarijanza. Si lugha nzima. Damu nzima. Ya boizu wa nyanyasi. Alaikum salam hajimbe swali. Ikao actuellement abasari zambao. Ou alo Soudan ou regroupé wa onti pire. Tu vois? Il y a mon frère Maulida qui justifie là. Ah ben même à Madagascar. Wakataka ufanyaze études wakawa maurengo wakausoma. C'est comme ça. Kina utsokiri mgazija ya tubaki ngazija ya some. Garjo tsambala harma dunia fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah na mtsambalie mwende matsaeze neema za Mwenyezi Mungu ikawa hamruzukiani na za ilmu yabona mkiravi no jaba nuramba ukaya Suda gabo wa maore waloyu ikawa ye mfaransa kaja okipe nao kaja watapilia ngwa wadzimada uno wa Komori. Watike mrabe nese impossible. Hamaka mtuje kemfaransa wa irasisti. Ye mkudu yomo kipe. Narambi masha Allahu alhamdulillah. Narambi masha Allah alhamdulillah. Badalanga sina wanyanyasi. Wa maore. Francais. Wa konte mfaransa ya wa okipe. Ye mfaransa hawa ignore. Ye mkomori habanto. Basi wangu wa wadzima. Narambi marhaba menjubo Mungu. Na shukurie. Kwa utuliza ze fami, garanzu wa nyanyasi. Walo Sudan. One message ya hatuinu. Waheye warongowe. Haharaka, watulize ze fami za hao.
ba abasari zambao si parisa information ya ila wa hajuswaf ya ukaya abasari zambao wanyanyasi walo Sudan wasaware grupe wango wazima pea wajiwa tulo harma mabisi yabo huenda iho Egypte. Yo bonne nouvelle masha Allah haukaya ngam aminika ngami parmi na kuhanze ntia hao ngami parmi na kuhanzo shababi ngami parmi na kuhanzo wazaze yode manajomba ukaya na ranjane libenzane longoza husu administrativu na longoza husu mfaransa na mfaransa 1000 et 2000 de personnes za wakomori ngwa wa faransa harmwenti ya faransa kabati remana Macron remana Le Pen remana wao gari yenshu haini mrungu libo yenyumba lalao haini mrungu hundo edi ye maore banda ye mfaransa tukakange favorable faransa so tipia gari yenshu sawa ye la kafundi yo uyo kanga wena wana ye nyumba hashele mu yo uyo kawihundu ye mgazija yonre hashele mu gutso jolibeli ulivao ye mgazija ngujo hunga ze ediza ye mzwani ngujo hunga ze ediza kaitia ukaya mimaore mimfaransa maore ya po mimi suri gamjo hunga edizinjira hane mgazija yo impossible yo tidele inti ya faransa yanti yabona mkeravi rishukurie badali wanyanyasi wa parihania wahungiani ha solution yo Sudan wahungia ukaya ngabo wana wa maore wale yo Sudan haukaye maore ngujwenda Sudan ye maore ngujwenda Arab Saoudite ye maore ngujwenda Morocco ye maore ngujwenda Tunisie ye maore ngujwenda Bushin ili ende ya some jimgazicho nilindi ya some ye maore ngujwenda mu Faransa Gejo mkanisha maore mruadi nyabe ukaya nsuba kifaransa babi mingamanzo ni some rongo zadini ni some rongo za kusilamu ni some rongo za zio kana uba kifaransa ya someda zebabu na hizo no ikagwanzo doktora sharabu gujwenda Sudan gujwenda Arabi Saoudite masha Allah ha Mwenyezi Mungu anapone shari shahuwa nadamu watukiwao na rikebwa zima ranzane benzana wewe ufanye marabia ni bloki c'est qui animateur les marabia mjo bloki shia amjo bloki n'importe quoi wewe kanga wewe maore ou je sais pas quoi kutina ta différence honda ngunu faransa rien même dami kujani kaza na barongo gerambi gujo bali passeport mimi faransa hamo hifa gojo ko ibali oda kabulini wazadzatu wenji wafa unu faransa na nationalité wanyanyasi wenji wafa unu faransa na nationalité wasibala honda daho wafu na bafutanjeo wadzima na bafutanjeo gwajonda usiswa hizo kaudo wafanya alafu wangu na wareti mpa passport za batani zinu wangati jadeji olemia wangu kama Faransa ngami na passport ya Faransa mimi français izo pia ngizono wa Komoro shaibidi ranzane libenzane ritawe fitna ritawe mbelbela baizo o wana wa Komori wenjingwa rao harmwe selection ya Komori yesala kant ulam uanzani na unanya na mkubaliano ezaleoza huwa watoto wa maore sita waloi ho Sudan kwa jeda wangari wazungu walo Sudan ekangwao katuzi jua shawede wangari wa Komori ba wa accueil ngwa wazima Mwenyezi Mungu jua vukisha hoti pia inshallah Mwenyezi Mungu wasulishe yo ikalo ya kwanza wadi inshallah hezi baraka zangu na mtume yode mana juma biano watukufu wanyanyasi waloi ho Sudan na mlongo le plus vite possible. Merci beaucoup. Na mrongo we mfanyeze video makaufanya ze famiza hanyu zike tranquille madani kado walio. Batu sisi libere information wa Komori wa joka ya ramba rongo za kweli. Haukaya actuellement abasari zamba onirongo wao. Uwanyanyasi walo Sudan. Wasawa regroupe wa wadzima. Otipia wadzima na nyanyasu wa maori ya kaubidi kem Faransa ya warenge charge kaja warenge charge wanyanyasi wa Komori wale wa Sudan wa warenge baudu wanyanyao hauka wa amini kwa wangu wa damu nzima wa dini nzima si wangu wa wadzima wa wadzima dao nao wajua udeplace wenda yuho Egypte le plus vite possible inshallah zibaki Mwenyezi Mungu ya mwasulisheni Mwenyezi Mungu ya mhifadhini Mwenyezi Mungu ajailie mlojo ukaya si wangu wa wadzima Nanabe hata, mais je vais laisser ce bas monde. Hamba hata, tu vas laisser ce bas monde. Nanabe hata, je vais aller faire caca. Rongo hata, tu vas faire caca. Sûr et certain.
yode mana kabidi watukufu naranzane rivenzane baizu wanyanyasi wa Komori wazifanya iho Sudan warengo wanyanyao wa jeni rawabushira wa Maori waloba dzima walala wa dzima ili jua dungane hweda Egypti hautawe nkodo shapo ritsilenge longozi jino mayoti ritsanganyo mahala ni hoti pia na likiwanwa wana mbaba mzima mzaze mzima wakati kanga bo mashaka na tambu wanrutsa hana wandu wakankonyo nzima wandu wabenzana ritike jamzazi wa sosandiza rikana zero mbada na mfemo barini nyezi muna pwene shari yede mana juma bene ukawatukufu wanahanyu wanyanyasi wahuwatu wanashewatu wajihungawo yuho Sudan abasari zamba o wasawarengwa ngo wadzima warenge wa charge ngo bien protégé ngo jo déplacer wa hohenda iho Egypte garshukulia obandari rongo wa wenji warongo wa parahani ha solution Mwenyezi Mungu ya jailie yentia hatu ibasauhe rihunga wanadamu wajoka na imani netia hatu rihunga wanadamu wajo sikinia maraiya rihunga wanadamu wajoka na mahaba ni maraiya rihunga wanadamu wajo balentia hatu ritile hasara jezenzi zavira jezenzi ziliwe insha Allah haukangar amino ya ukaya olam nati ulona mapesa ulona maadini shanga sina wanadamu ikao kwa tima rekonesa izo wanzao dumaboshoni ketina wanu ketina wala wakaya ketina wanu wajao shadomba Mwenyezi Mungu insha Allah yari kusudi yensi hatu basauhe wana wa Komori walo à l'extérieur yo ujosoma yende joka ya ngodo haruma Dauda kiandilifu o walo ya warumao yeka kwa na uchange Mwenyezi Mungu yari change o yari nikono rajina yeka ngwa jo uchange ani zengo izoranzao de amani haruma iti insha Allah watukufu Mwenyezi Mungu halinika taufiki halinika kabul banda o wanyanyasi wa hundri hao iho Sudan abasarzamba ugo bien protégé charjomba Mwenyezi Mungu warongowe wafanye mna message watulizeze fami haukaga mjokaze fami zao heno wakatwajeshe message ya hangwini bona rongowa gwajoka mp soulager shekanyi mlo iho Sudan mrongowa mfanya mna message ijomkinishia wake bien soulager plus banda mide na rongowa yedi manajuma benya ukaya na likiwa wadzima likiwa nkonyo nzima wahanzana waubenzana rihimiliane haheri Mwenyezi Mungu hifadhi o wana wa Komori wajihungao haruma ezebara la hedunia rango walo Tunisie rango walo Senegal rango walo Côte d'Ivoire rango walo Maroc rango walo Egypte rango walo haruma lebara la Afrika nana o walo Sudan ikao washemeza rijuhariri mahiyo rishemeza abasarizamba ubwatukufu wanahatu wanashewatu wahuwatu wanyanyasi ikao yede toma ya maudu wadzima nao na wa Maori sita yakaubidwa rengwa charge na Mfaransa shabanda ye Mfaransa mkodu ye mudu ye Mfaransa kaja intereseha wanyanyasi wa Komori warengi wanyanya wa Maori ngwa wadzima wajoduga na wadzima watawe lebaya no ufujaru lo Sudan wende ho Egypte Mwenyezi Mungu ajua wavukisha likiwa na damu hanza na hun duniani faut pas répondre mal par le mal wa tukufu mtunadoka na imani ya dojoka ya mruja uzaya mwanahafu ya boloka hundu mru hahudea hauchoza adabu hahunika makalima mai simpaka mjibu nai haba Mwenyezi Mungu na uhaulie haukaya kutubenza sheka iroha haweka tranquili kujajo himabanu pue haube wakomori wa tukufu garshukuri yao ze juhudi ikao demia diarengwa haukayo devoiri ya hao haina mwana mkomo jo hunriha mbaba hamikao ngabo ajali ya himilwa le plus vite possible ya sauvewa haukaya yo de devoiri ya hanyu hauka wodo ulanga yo demizi yo ani wodo ulanga wa hensi ikao wende ili wajoto hensi ya hatu harmatambu garum shukuri yaomi ridilambio wa Maori watukufu ya ukaya siwa nyanya ramanza rakamjanza nana mina mbio wanadamu tsawao ya ukaya ngwa ambao kao wangazi jangwa de yao wadiwa za mzazi wa 70 ans ne grupu ya hao ukaya waudu wandi Saudia depuis longtemps wada hufamo barini wada hufahanyo tipia na uombadua na zozo ntipa toka juma uridea Mwenyezi Mungu na hifadhi haini mrado jua ya ukaya pour répondre
mal par le mal, c'est pas normal. Mwenyezi Mungu navukishiwa maore, yavukishiwa Ngazija, yavukishiwa Nzuani, yavukishiwa Mali, harumale baya loiho Sudan, haukali tsanganya, wenji ikao wangu ndasi, wa maore wondasi, na ongwa yuho Sudan, warengwa ne wa Komori, ngwa wadzima ili hauja wabewa yuho Egypte, ye mfaransa jojua ya renge wa maore, na hawa inyore, wakati kaunga joka ya mfaransa, ye rasisti, ishako hanza yo hanza ye mkudu hamada ye, ikangi haruma problem. Mwenyezi Mungu ngaruhomba o, uhifadhi ya mwana mkomori ujihundu haruma dunia mafi, uhifadhi wana mkomori wa jihundu haruma tsi ya Sudan, uhifadhi haina mndu ikao harihusu, au kasuandu wa damu nzima, wa dini nzima, wahifadhi walu haruma tsi ya Sudan, ribeshele marahabe madhamana ikao, wadepeshe, wafanya hani za ufanya, hau regroupe wana wakomori wali wa Sudan, ili wake bien protege. Na mrongowe ni wakomori wanazioni mle yuho Sudan, mtulize ze famiza hanyu, hauke katura muharongoa, yokaiti matosha, ye katura muharongoa, la plupart ya wenju wajomba, eizo kweli, eizo ngabo, na mfanye mrongowe makinishe ze roho ya ze famiza hanyu, na nasu wakomori jokaya, wanazioni wao wajitamuka, warongoa, wahamba izo katura muhamba izo kweli, ngwa bien protege, wahantu wabanu wazima, wajoko deplace, wabia yuho Egypte, izo nizo la kaomba Mwenyezi Mungu, nezedora kaomba Mwenyezi Mungu amhifadhi ya rifadha sonti pia ndojwa ya ukaya karna ujwa rikesa wanu arabi hao nuwadea ndojwa kaswandwa wadzima ramwanza rakamjanza hunurija ngarijo ulawa kabata jokobala katkat kabata jokobala magari kabata jokobala passeport rouge hunu ze passeport zonti pia ngarijo farzilent ze nationalité ngarijo farzilent kabati jokobali wa hoda kaburin yabweke tubidi jerimane rishindane ridezane hasibabu ndongoza husu ukaya mimfaransa wana wenju wazala haramwetinu wawangazija wanzuani wa Mali na wa Faransa eske yolo na darajani mwana nyado no wenji rem maore rem ngazija rem zuani rem Mali yolo ne nationalité ne sejuru uongo vive he liaomba ya vivi kabati ukaya wei Réunionnais, wei Martiniquais, wei Maore, wanungwa wao 7e étoile, harmale l'hôtel ya 7e étoile, wangaliwa, wanikwa mshahara mnene, ye mgazijane mzuani wanikwa mshahara mtiti. Nizo kajahi ya unufaransa. Haini mdungu lembabi ya zikiwa, haini mdungu lembabi ya kusudiwa, haini mdungu lembabi kwa Mwenyezi Mungu mkusudia, haini mdungu ze edi za Faransa, haini mdungu yere sa Faransa, haini mdungu ze logement za Faransa, haini mdungu zozo pia. Kabati ulo favorable ya ukaya hami mfaransa mimi maore yapo mimi bomngazija aga mjomunga nyumba shele mukuna unga iyo kejahi ya unumanga kama maore uke Reunione uke Martinique uke mngazija mzuani ye hashele mudi hashele ye edide edi kejahi ya ukawe mzungu kufavoriziwa iyo kejahi ya mweti ya Faransa hata mpaka de yabo longue vie à vous Mwenyezi Mungu mhifadhini ya hifadhi wa nyanyasi ikao ngwa yuho Sudan Mwenyezi Mungu ya wahifadhi wadzima ne maétranger nana wadzima na wabushi ikaunga wadzima ni wa Komori nana wa Maori wali wadzima ni wa Komori waonukana rirengi banu wa nyanyasi suando damu nzima wa dini nzima risidungo mbalibala wa husu politiki na siasa na rike wadzima ranzane ribenzane wi DJ Sai boom rike wadzima ranzane ribenzane wedu wakati Mwenyezi Mungu ya jowulinika khatima njema ya kusudi hata mpaka dayabo boom Mwenyezi Mungu gujojailia rike wanadamu wahambilana njema washukuriana njema wa uharaza nambi watina upula nasho watina utuza nadabu watina unikana swifambi rudojo ya ukaya kabati longo nziro wakati kaubu manadamu nga umtsovada mwelezo sosio nga wapra mwelezo sosio maudu Mwenyezi Mungu hutamani wanukwa tuhujwa ya mndu kadhado amba ndola ya kamjewili ya kaudodea ya kaudopu wadea hafa iyo longo nziro kabati longo njema kamba ha mndu kadha ha bwana tsue yo usomesa bwana woyo utoa maidha woyo unika wandu makalima mema Mwenyezi Mungu hamtamani mruka dha mashaallah sha mruka dha dola ukopa magozi dola mtsova dabu dola mjewili iyo ndongo nziro hata mpaka dabu watokofu longue vie hanyoti pia Mwenyezi Mungu mhifadhini ya hifadhiwa maore ya hifadhishe swasha maore ya hifadhiwa komolo walo maore ya hifadhishe swasha maore ya hifadhiwa sonti pia ya hifadhiwa nyanyasi wajundao yuho Sudan ikao actuellement wasa wa regrouper wa bien protéger wajoka ubali wa honda Egypte
rijohanza mrongowe ze famiza hanyu na sirike tranquille au kaizotura muyamba hamba koli au hamba rabo au kazinti zirange haju wajanje na beban hata mpaka dabo boom longue vie à vous inshallah.